Si lazima ukuwe na pesa nyingi ati ndio uanzishe kama biashara ama ati pengine kama kuna kitu unataka kufanya. Ni si lazima ukuwe na pesa nyingi kwa maisha ndio ufanye zile vitu unataka kuzifanya. Kama vile tu kwa mfano kama hapa kwa mtandao, si lazima ukuwe na kamera kali ndio uanze kufanya hizi mambo na social media, unaona? Like si lazima ukuwe na kile kitu chenye unafikiria kwa akili yako. Si lazima ukuwe na hicho kitu ndio ati yani ndio uanze. You can start wherever you are and with whatever you have right now. Unaweza anza na kile kitu chenye uko nacho saa hii, na unaweza anza na mahali popote kwenye ulipo. Unaweza anza mahali popote kwenye ulipo, na unaweza anza pia na kitu chochote chenye uko nacho saa hii ndio unaweza kitumia ndio ufike kwa ile level yenye unataka kufika, unaona? So si lazima ati ukuwe na pesa nyingi ndio yani uishi yani maisha ya furaha sana. Hivyo unaweza ishi maisha ya furaha na ile pesa kidogo yenye uko nao, na ujue tu kujipangia yani. Alafu ndio pia kama pengine ni kama unataka kupata results, ama pengine kama unataka kupata some kind, unataka kufikia level fulani, lazima ni uanzie pale kwenye uko. Ndio hasa unaendelea kupanda hivyo polepole, unaendelea kupanda hivyo polepole. Katika maisha huwa ni hivyo. Like hakuna mtu mwenye amekuwa anaanza tu uko juu on the top. Lazima kuna venye tu mtu anaanzia mahali fulani alafu ndio anajipata anaenda polepole hivyo. So tumia kile chenye uko nacho sahi, alafu ndio utafikia kwa ile level unataka kufikia. So anzia tu pale mahali kwenye uko na kile kitu chenye uko nacho, mahali popote kwenye ulipo. Haijalishi uko mahali gani bro. Kama uko na kitu chenye unataka kufanya, wewe fanya tu, alafu ndio utafika kwa ile level unataka kufika. Sawa? Alafu make sure umesubscribe kwa hii channel because niko na content nyingi zenye zinakuja. Subscribe, alafu pia ulike na ucomment hapo kwa comment section. Nataka uniambie unataka kuachieve nini katika huu mwaka, ama pengine because sasa tuko 2025. So inamaanisha huu mwaka ni kama tu umeisha, umeachieve nini wewe? So inamaanisha maybe nataka tu niambie like mwaka ujao unataka kuachieve nini katika mwaka ujao. Like mwaka ujao ukiingia hivi unataka uachieve nini katika maisha yako, na huu mwaka venye unaisha umeachieve nini? Niambie kwa comment section. Hata kama hakuna kitu chenye umefanya bro, ama pengine kama wewe ni dadangu unaniangalia kwa hii video yangu, kaka zangu na madada zangu, nataka mniambie kwa comment section hapo. Sawa? Ni kitu gani chenye umeachieve katika maisha yako? Sawa? Na ukumbuke kuanzia na kitu chochote chenye uko nacho sahi na mahali popote kwenye ulipo. Anza na kile chenye uko nacho na uanze na mahali popote kwenye ulipo. Haijalishi utafikia tu kwa ile level unataka kufikia, but lazima ujitume na pia uombe Mungu sana, tena sana. Sawa? Subscribe.